一掉，然后就结婚哦，吉兰阿善，那个善叫吉兰阿善，有拉公阿少叫吉兰阿善。是加杜拜就加杜拜面到曼吉拉尼有一个果子，好，是啊，一加杜拜有一个阿少。沙地布岸很对，沙地布岸很对，里面有草地布嘛，所以那叫沙地布岸啊。巴吉达我们知道是吉达，事实上巴吉达都有介绍，这边都有介绍。哦，像吉布兰阿少是最早的，然后因为一次战争，大家知道大港口有一个战争叫做大港口事件，所以大港口事件就把这个拿少都分散了一样。大塔拉尼加林库波罗马，土吉维利安就到寿丰，到加林库，然后留在那边就4个，本来不只是10几个。因为都分散，后来有回来了，因为这边都有讲它的历史。因为时间的关系，我大概只能讲，很大概的讲，以后你们做研究的时候，可能就比较有根据。OK， 所以这个我只是介绍一下要怎么样做研究了，我就不做详细。那最后我要讲的是一样。我们的拿少是头目的来源，然后那个地方最早的拿少就是未来头目的，就是领袖，然后那个领袖也是祭司，我们沙利西奈，所以你看巴基达拉都基加杜拜哦，原来是一家，那么概念一巴基达拉，然后分出来吉加杜曼，所以分分合合，1880年的时候有分开来。然后到这边的时候，吉加都又变成这2个合起来变成吉加杜拜，然后不知道怎么样又分出来啊，把吉达来吉加杜拜，然后在上面又合起来，然后又分又合，所以阿少乃分分合，所以那个经济都乱掉了，事实上都是经济了啊，到后来都是经济，然后再接下来就是刚才的演变，所以我们的那个历史是从1978年、1930年，然后1964年。1964年是最后，然后这个本来都是马古达爱的历史，可是，在1878年的时候，大港口事件又把它分散，是有的到南部，有的是到北部，大概这个是拿少的历史了哈。所以我们的结论哈，拿少是怎么样？像马古达爱呀都一样，把吉大它是分分合合，那个拿少是最大的拿少。是领袖或是部落的首长，那我们马加利亚伊从外面进来的可以怎么样？可以进入哪一个拿少？他假如能够吸收就吸收。所以乌达棒农阿少哈，他有土地权，哦，所有部落的土地是他的。然后外来的只有像我要给你土地，你才有办法生存啊。这个就是我整个对马古达爱的氏族的介绍。然后顺便真正要做研究的话，可能要把那个氏族、氏系群、家族，就拿少、拉鲁玛案、鲁玛是什么东西要记住？从我家，从拉鲁玛2代、4代跟全部，这样弄起来就会很好整理。然后迁离并合并，用宗教，它有宗教的性质，有政治的性质，有经济的性质，有文化的性质。大概就是我的要讲的是这个，所以刚才从那个记录这边哦，他的记录的文章是有很多，有很多，可是到他那边的好像只有3个氏族。事实上，我们真正的来源有很多。我从细海、恒春，那有的人说在丰滨的喇嘛山，有的人说以巴拿亚，那到底是在哪里？可是我们在花莲大概会比较相信是巴拿亚。因为巴拿那个拉玛山，丰滨的拉玛山人很多，他就到奇美，那奇美又很多，有的到南部，有的到北部，可是那个拿少还是在，所以为什么用马古达爱做例子？因为马古达爱是最先的地方，从那个山上还在的地方，要不是1878年的那个大港口事件，那个拿少不会乱跑，虽然乱跑也没有关系，可是还是有巴基达。那我是在岭阿山，因为巴基达就是东升的地方。所以那个巴基达跟吉兰阿山是都在一起。那现在那个马古达爱的5个事实上都是一起的，都是一起的。好，今天说了那么多，谢谢。
信息，所以那行，今年嘛不带过啥个帮的啦，我所以也嘛，然后路那边我才有一个saya way amaraw-raw niyan kairaan saka ani kini sumisa kapang bikin ki tak sa mga ayan saka saya aray hada ci fonga ci tumo sa to ci Jusin suma tira to i karingko ay na ani ile ci kasuan ko maraw-raway to ini sa away to ko pinang nung asaw kananay ng rak sa masama na hakya ta ay lang hada ci Jusin semua nyawa ini lah. Apa kan dah?教授哈，到信息no bangsa. Kita no niaro tumu song tumu hao paratar kita ngayo aman hanak kusol mau tanggap tangasa saka tepa nah atu atai ni paling benda na tangasa ini hanak kita sisa cima hakikina papelugay sa kamutakwan house 花莲县个寿丰乡西果村，你听来有那个会兆丰农场，花东的兆丰农场隔壁，听来有那个好，ada kita hal, amanah sa aninya pasbana kagutamuan to gebak nunya po cikasuan akhirnya rohnya, iyahan 在满清的时候是这个官，Amasa itia o ikakorep lumitaw pangsa ikirim to kakitiraan kakamaroan rakara sa kiruturutukan idabdabasa sa dabdabay haya sera iri namahan sa iri mahal kira mancin jumudang tanuripun kira Taiwan iri namahan satu amanan to Hachimoto ko dadademak matayar to tamian o mikwana itamuan sa kuripun iri irim adu kinapangsa tako pangsa taluko pairang kira to iri irim atu nohni nunaripun iri takpapaan kina cikasuan naitira kina cikasuan maro 就是我们现在的寿丰乡iri自行 jihad dari kira-kira ya kina bangsa maro ikiahan sisa marperniari pun sa dari amanan to marperniari omong pusati pasuli ni na bangsa awak sa pasuli sa hai satu ami tengil tusol ni na ripun sa namahan satu ri alaan tunuri pun ku masa kapahai dari lalu to misuling jadi tak tukiran kira-kira hinoki tiyan ma. Wala nuri pun na pataray ripun o pili tak tupangsa. Uman ala na mo kina hinoki ri. Uman hangkuno itinay sa tukupaku pangsa ma. Yos sa tiga pangsa. Kiraat ka balong so niyo cikasuan to bidang kina ripunan namahan sa ri. Sa ayaw way sa sangkat na siyara Chinang 叫做梨潭，那个山上哈，伊拉kia taritkan tu hinuki tira, daerah kia kakar kari tira ma, soaman niya itu ya, tu kilang nama kari iluto kami pun, amahan satu saire, amanan tu, han satu kita o bangsa, amala kulit nina ripun, silipida sendiri. Uno pairang ikiahaw, matakasa. Uno pangsa, ngaayahan. No talo ko, tada-awa sa'yo. Maangko ni tiyan o ripon itiya tulibon no hiya. Tulipida no
matayalay kiluto. Dari watakahan sa tiga pangsaksa ya sikasuan dari namahan sa ayaway sa bitangalan ni kari pun bitangan ya rayulutok sa taspat ya taluku ya utairing uimang no ya hapulungan ya ripun mamin awatusan ay anta kapatay ka tairing re amanan ya ripun na sa kabanay sa kya pangsaksa may kaya pangsa kami amay perper dia sa ya ripun at ya taluku namahan sa tuir may kirim to sa kya ripun iri awa po pasok na ay ma ano to putso tao sa aming kya chikasuan sa namahan sa to ano mahan sa kinatusan ya ripun bitangaran sa naaw tao matalaw kya ripun sa wala katamas kinapangsa sa to sa dari pos sa to kya ripun sa naitira marta po那个过去那个地方叫做七角村，kira kaki tira nira pangsa, na umas opo， 哎呀，Cikasuan dikira也是一个大家庭啊，呀Cikasuan一家很人，就是长个把个落地生根了你kaki tira dia mehal, para riwayo antu nyari punsa, ay para riwayo antu, anu martapu kamu iri Wasatu kami ka oripu wai itu dan saja ripun saya namahan satu iri sisi antunya pangsa kia ya ripun kia pangsa nang hwachun kia mehau justru kan senan nuran ala pun rumah para riwa antu pataran ni nang hwa kia ipu penu no larumahan ipu penu kira senan mah namahan satu 朔风村哈，到午夜梅，当然你nurutok ya nuran ala rumahan, para riwa-riwahan, nunya musiko, para riwahan ya pataran ni ciwidian, isoiren kya nunya ya, mahal umasaw hananay, yari, aman na baladi tadi tamu, aman na marholo-holo, sisa maha anu kuni pa hian yari pun pasa si sanire patali angkia kya rumahnya utira ikiko ana na ya patali anyari pun kya pangsa itira itardi hiasa irang-irang 就是我们现在那个花莲溪啊 patali angkia pangsa itira sa kya ya kya kiko dari Umaru aru sekitar ini pagkakalohan niru waman na maorek sa kya kiko sa nire tao kapahan ko na kasaho ni pataran ni tongpayan nori pun kya babakianan idire kiko kya mehau 就是比较我kapahan ang palutot 就是说在ka korat susai dari suara satu kya babakian sa 我还要跟你们说明会 Haro sa kamu itinire wamane na maori sa ulah kelar ma takam wasa sa pagkakaluhan ano ba kayo kukalina no wasa kalura ere wamanan kumati niya itu kya pangsaksa namahan sa tere saya wai aswanya ripun atibuan kuleraan satu sawarian 现在就是兆丰农场那个地方 uni tibuan niya pangsakuraan tibuan kurer asatu kata ini kunano ma ere Ani ini satu mahara kami tibu iri maku umi jai dia misapaya hanunya tu ikong lah ni dia misapaya kira iri barat misapaya tu remi adire dadaya atung tu dia pangsa justru ditekan iri pun kia laki-laki mau nefu ifanti jakiku nefu ifanti ulung dah sesebang-bang ifu ifanti 我不管你是怎么样，我记得一天我有把这里安kami itira ya itira butukan itira sak itira kala diri， 我们还有一个大宅业，哎，在nuran aruma， ramai， ya saya minta sariri ku buka，
Amahan satu tas saya. So kaya rumahan ini terung irit irakadan to mai ma tangtangan to maman. Mahan seryosa mahan. Ini pahyan iri yo anu mapula iri amanan to kira ko di pa hit to haba-habai o baraisan madinya yo sikum saya ya panai karya itu misalnya mau sang-sang kan kira sakit anak ni kurangnya ya kakak nenupang sakit ya kan sering nama kan satu soal cari punsa anu kurang aku diminta kata teman dataya diminta satu karena sejak bangsa ini atur berkeluar sepang aturan aturan minggu yang bangsa kita mara kami atur kami hau dari ibang men micolok tu serat pacumut anda pacumut itu serat kira pekeluhan ini mana marah sisa misera tu tak tanya ni atur ke bangsa sa tau 就变成形成了一个村ya nyaro ya kiko ananai iri matibu tu matibu air pasaran tu pasaran ananai iri buyo sasati pasar sawarian umah noripun namakan satu iri anu mengenai kamu umah kina umahan kau sariwi kami uripun satu cari pun sa ai noni sangaan tu tayo no pinawala no pangcakya umahan no noripun dia hanire amana cakicari to umah noripun amoma umah to ko kakaumahan sisa sayo sa kapangsa dia to umah no noripun sa nire pasbana atau noripun kuy semua mabana kita mironit kapakanit amanan ami syukaku ina demak ayah hak satu kamu rumah kuruiran nunamu tukurannya ulian mihai panipai hau mitipusai nipas nak dari kurinian isian titan pangsa sisa nanam satu kina pangsa mi todong to demak noripun dari Uyo kira-kira matai, saya rumahan gado makiri amana cakicari untuk umah. Hai hati hai kuni kairan, nisyuka ko, to tipu-tipu sitian, sisa maha, an ko demak dina bangsa itian, sisa amanin to, kula rumahan ako, itu hakia sa amanin ni yari ciwidian, yari hiya kuruma inangha, wanganin, sisa itian sini naripun kina pangsa ere amanan to irato cari ako irato cikaga ako sahyan to niya mau sasabayan cima to saka pari-pari sakya cikasuan sisa idi ya kasinadaan kina pangsa uyo karipunan ay namaan sa ere kau sakapa satu ko aro nina niaro cikidian ya Mitsubi nangwa senan pahan to kira ya sisa amanan to an satu maurib sisa tini itu ada kita marok satu pensariyo lo ti sengken to kina bangsa ya mahal kenapa kau amai kirim to kalau tutukan sama itia anu ku bangsa anu kapakku seralina lotok saniri itirato ami kaikong palungan to datang kau bunga ay anu kapakku serali palungan to habay panay baraisan itia anu ku demak no bangsa sisa Mapa yan noripun ko tamakiri irato tatay ko ni kamu to sakilo tuluto ngeri kato kadi hai mananam to ami paanib ami karot maanan to kulog irato kurara pa kulog sisa
Anto ko damak nupang sa itiyan tao apa satu ko aro nupang sa itiyan sisa ira ko ni ka tap-tapu ni na cikasuan hananay 就是受风相好 ira ko 南华村 ira ko 慈南村 ira ko 寿丰村 ira ko 水莲村 还有叶美村 还有西口村 mahanay kinaya no ngasaw hanay awa itia tang kabana sisa itia mengkopina sa was at jika suani irang ngasaw kay awa to sa sidamak sa kununya itia anhaw ularo makan ang kununya ay iri ano mikirim isut ko lalo maani su kami ano cima kungangan yama iso pakai rai wama mana aku jika bong jama aku hao 就是外号了bangsa sa pangangan hanggang ko chosi muka bong tak matebak tu kurinian ai mana Cina ko jika Cina ni na ko supaya aku ri jipak Cina ko jipak kaki an bawa ni kaki satu maha ang gunungnya itia ni jika soan 就是不是从外号，就是从你父亲跟母亲的这个名字名阿是啥？kabanaan angko unika， 就是你的身世啦。哎，nama kacoy，啥？uturah angko tutuan sisa masuk pinang to bangsa dia. Anu tapakadungdung to tatamakan tinarumaan lariwan ay rumah to ko kiriman na babae at tapakadungdung kami ay mahanay ko babae na iya sisa rakarak sa babae na ay si babae tira si babae na kiri mahanay umugot ya cakar tunggu pising nuawa mahanay niya mo ako naitira itsanan ni kata ko Simun singkungan, kiri. Sapakadung kira itu tadi makan, masa simun sing anu na ino ya, tu senan harumat tu kahai. Sapakadung tu demak, sisa. Sapakadung siapa kakai bah-bahan tu no silumai, kiri. Mirario, tak tolong kuni supus tu awal tira. Apa sa Cina ko, tira kiko, ay, marok saya tira. Ay, kau siwawa sa kamian, larima kuni supo sitini, kiko, mahanay ko ni pakairan yama ko, uyo itiyahan sisa, arok sa tujama ko itira, awat itirai ko mabaki ito ay dyan na mirakara, at maang kumamyara, sisa, maha, ano ko naman kunupang sa itiya, saka cima, sisa, yosoho tajia hao, o lalapun nulong akem hao, 不是同父就是同母啊，不同父又不同母。Mana yang ko demak pina cikasuan anak-anak, adira kapan anak ko, nu cikasuan ko ini anak demak, 都是同父不同母，同母不同父，哎，mana， 哎，其实aman hangko demak nu pangsai ya, aman tu utai yar demak nulabu nulumak ko kasingarehan to misi ketay kisuan anu sa ay kakirmar ko babae nay atau babae mi demak to lalabu nulumak amanhan aci amun sa kaore itiyan kita就是多生多福sa ano dahil kuni subus tuawa Sekali harai nurara pun nulunga ada demak ada haiku matayalai ada haiku tatmakai mahana itia kinapangsa sisa amanan to o ya ku demak itia o hak ku tatmakan sisa amanan to o demak iri ahmu ngurung hantu hapai nama kalutuk ngurung hantu panai nama kalutuk Cima ko ceka kermar makadungdung. Ita sawaro pakadungdung. Sisa manan to ko damak nupang sa iyo matian. An ko ni
kangro no dama no diay na tamdaw sisa. Ako no paramadan di arikunan. Aro satu kya pangsa ko nikahan niya ni pasisian niya rikun to dia ko kapitiraan dina cikasuan sisa. Jo yo lo di sengkan to wait mahanay kina pangsa itiyahan. Derok mo ko. 时间到了。还没。时间到了，还没有？还1分钟。好，amaan han. Ate rakina ni pasbana aku titan to nama kairak ai kamian uji kasuan hananai maanai sisa 四足azan hao takami kabana iwe idia na sisin tunuri pun ma cuma ampu kapiliman oyo mancin na 的时候 irahan kia ai martap-tapuan awang kumiguan ai kemu cakuan ni kalau tu kan saku pangsa mikirin to kapahayo hausoi hausan hausoi tak apa-apa saya bangsa irai 自学 ira kya mugwa si ananai nama kalau tu kai ka gananong tora sisa ai ini kita marok sa tiga bangsa so arok sa kirai tepar niya mugwa si kira-kira ka tiran nama kalau tu kai ananong sisa ni tepar tu ko bangsa to kapahaya nanong kapahaya sera kapahaya amasa na marok kira-kira bangsa ai alawan nuri kuntu sera mahal ke baca awak peranak sih. Baik. Halo, 谢谢。tadi nak bersuani usin hau, nak segala ayat birawat ya tu ya, tipung hau, rangsa dia guna banyak anak nak satu awal itu pinang, solid, wama tirai itu sekasuan, tak hilang hendak si bunga, hai. 另外，苏里奈说你说哈，基维利亚呢对那么概念对呀，我大家说那么办理好我们的，我打棒要我们以前祖先去的地方，我在民国67年是有做过，一定力西海，那一定力恒春，因为我们台湾岛是古南岛民族的发源地，我们古南岛一定南太平洋、菲律宾、圭尼巴布亚、斐济，那个叫南岛民族，6000年以前都是在台湾，给他当在外面，知道吗？然后4500年到菲律宾，3600那边到波利尼西亚，还有斐济，或者是帛琉群岛，然后1600年前到夏威夷。还有复活岛，复活岛呢，然后在智利的西边，马兰达克西边嘎地有一个叫复活岛，然后你看都1600年前，那么概念当达拉尼地利夏威夷，达拉尼复活岛，1200年前达拉尼纽西兰，达拉非洲的东边叫马达加斯加，印第安纳命叫南岛屿，祖玛扎代都不语言，所以当然一定是。在海边，然后坐船，然后夏天的时候有东南嘛，那么概念迪莫拉巴利号吹到太平洋，或是吹到台湾，然后那个冬天呢会从东边吹到，所以它沙国内虽然4500年前台湾跟菲律宾不是就固定在那边，所以你们到乌班扎努班扎历史，嘛概念基班那样，对有罗马很对吉朗阿善。对，要故事比较最统一的是2个姐弟或是兄妹，对不对？那么该你不干，马奈不干啊，达米纳那瓦鲁纳，然后他一直那个岛大概也是从台湾这样一直流，因为抓鱼的民族嘛，到哪里就流到哪里，冬天就到南边，夏天就到北边，结果有一天火山爆发。因为大都是爱好，有2个地方是最有可能，一定是西海，恒春也是靠海边，
还有第二个地方最有可能是一定要以吉兰阿善、伊拉干嘛古达爱嘛，所以我们的历史大概都是从那边来的。米丰年祭古达巴隆，他们也是要到吉兰阿善拜拜啊什么的。那么概念吉兰阿善给他都是爱好，以前这个山哦，都中央山脉都是在海的底下，哦，所以那个山吉兰阿善以前就是一个岛，所以那个两个就在那边。到鲁曼图巴瓦到达兰尼奇美，古鲁马沙亚外农尼达尼奇美，到慢慢的就有的到北边，有的到南边，所以我一直认为吉兰阿善的可能性是蛮大，可是我们也不排除巴拿亚。这个就很多的故事都是巴拿亚，所以那个巴拿一样，我们看那个力道，波也是从这边来的，所以杨阿尚跟他森林说的那个吉兰阿善、巴吉达、穆纳利安、吉利布难，或者是吉维利安，然后这个地方哦，原来都是在以亚里马古达爱山，那个是日本，都对不对我是不知道。1950年的研究。等于是民国39年，我们大概都还没有生出来。日本人在这边做研究，最集中的一共有10几个哦，我现在只记到6、7个。给他阿少，那么概念一段最乱的时候，在1878年清朝的金兵有一个大港口事件，我们年轻人利用在港口的丰年祭，被那个清朝的人全部杀光151个人，所以那个时候就乱掉。所以卡巴南、达拉尼基维利安、达拉尼做卡林过也有巴吉达，我就是巴吉达的啊。那我的是不是从大概假如说吉兰阿善是我们祖先的发源地的话，我们大概都是吉兰阿善。可是很少故事哦，在那个我们就假如说用这个马绍的名称，你到那个达拉给代定义横村就找不到。他的马绍那边大概是基维利安或是什么，大概也有啦。可是因为这个是比较近的，吉兰阿善这边，所以吉兰阿善很清楚是不是我们的祖先的发源地，就吉兰阿善。我在民国67年在花莲县政府有公布这个，没有人批斗我，没有人是不是或是什么表示是，所以我一直就用吉兰阿善的历史做一个延伸。所以吉兰阿善的3例号，刚刚是基维利安，基维利安我们也有那个萨基扎亚的血统。我的爸爸是基维利安的马绍，我的妈妈是巴吉达的马绍。我维纳努马潘古达拉班扎，我阿妈努马古大概是有一点不是吉卡川就是萨基扎亚。所以我刚才看到我们那个刚才的基嘛，基务性啊，其实基务性，无法偏向基务性，所以都很像吉卡川，有时候很跟那个，所以这个地方大概都是那么概念面定义。吉兰阿善到达兰以北部，当阿塞定义遐吼，大概卡巴那那边吼，吉卡杜拜有啦，像那三年，卡拉拉那边那跟你讲的拉朗的时候，我们那边我有听过有这个名字，可是巴吉达的最多，花莲也有巴吉达，然后巴吉达还跨族诶，巴吉达里有萨基扎亚也有吉卡苏汉，然后当阿塞定义遐个马兰最多。马兰最多把吉拉要耳朵痒那个，刚刚那姑要给mina要姑让伊达米亚难哈，刚刚姑让伊达米亚难，我本来是太阳的阳，萨克瓦曼尼亚，我把吉拉干咪，吉拉就是太阳嘛，把吉拉当然是阳。那个人说汉人没有耳朵痒，因为那个中干事也是没有学问的。对，我们是应该我是耳朵痒，可是那个中干就说我们汉人没有耳朵痒，哪里汉人没有耳朵也有，他只是没有学问，所以我们变成木样，我爸爸气死了。我说要给他耳朵痒，为什么要给我木样？所以他那个在养瑞金、养什么都是我到那个马兰澳的时候，我也是把吉他的，这个是你的是木艺，事实上就是这样。所以杨大少很重要。所以刚才校长也跟我讲说，我们是不是要做家谱？所以刚才讲的家族，世系族，然后马少就是我们所谓的鲁骂、拉鲁骂案，然后马少，从鲁骂开始一直上去，刚刚会马图巴公阿少有沙利古赖，我们要开始做，我们看能做到几代。我们从现在开始，第1代、第2代、第3代，我们可以做得到。
第4代可能就很难。没有关系，我们简步做的话，搞不好我们都会连起来。事实上，这个马少都到后来都会分分合合啦，因为结婚的关系、土地的关系分开来，然后后来又起来，所以1980年、1930年、1964年、1878年以前，到后来的是一直有分分合合，所以可以找得到，只要是阿美族，那可能有夸族的，是吧？以前大概很少有夸族，夸族的话大概就是萨基拉亚跟吉卡索安，或者是卡巴兰，有时候会变成基地，也是我们的马少之一。所以为什么要讲嘎国号？所以我刚才听到那个吴姓的那个，我就因为我是我说了没什么他那个嘛过程了，因为我刚刚那么多打兰地方闹嘛，你刚刚会第起那，所以呀那少很多妈妈那赶紧，可是花莲不多，所以那个老师跟我讲说要做马少。我们花莲已经没有了。我第一次知道马少来迪马老道，就是成功新港的1960年，民国60年我大学，我妈就说马少谁？但我不知道什么叫马少。我说马少，那个老师还比较，我的老师是阮昌瑞，他就跟我讲马少就是氏族，那氏族我就知道，在国语的话，杨就是氏族了。我姓杨，我姓刘，我姓李，这个是氏族一样，在加鲁马跟南岸。可是跟谁结婚，那汉人是有家族有氏族，他们不会马聊啦。所以丁尼曼不大哈，只要是母系的氏族，只要这是拿少的拿少里面，他们不结婚的，很严格给他们不大爱，不然他就会乱掉，有可能是亲戚朋友会结婚。所以刚才沙拉莫山来我们大给他按，是不清楚嘛，空阿少跑到马兰澳。搞不好就在这边结婚吧。所以马少师很重要。我多么高明高么好，什么给他校长的三立李校长啊，我们来做啥个？我们就开始做，从自己开始，从自己的下2、3代也没有关系。其实我们以前也做过，后来又不知道怎么样。尤其是都市原住民就忘记，乡下的都会做，然后到了都市哈就又开始乱。搞不好我们自己的亲戚朋友的孩子都会结婚啊！我想这个是很重要的。我看到这个在忙，我5、6日我都到花莲了，所以那个老师叫我来，我教了。我只是讲我的比较科学的论证，因为我学习过，在外国学习过这个东西。美国跟我们是有一点像，马来西亚你讲刚刚弄你在个苏马什么马来农民大吉布啊不大，我又加应该是吉布啊，马刚刚的吉布啊不大的，把其他应该有3个不一样。我爸爸叫不大，把其他外国的也是这样。所以我们这个名字，假如说按双班章国民之名，那我们不会乱掉。变成汉人的时候才开始乱七八糟。我爸爸的兄弟姐妹有4个姓，我爸爸姓杨。因为那时候取名都不在统一的地方，有的家到那边，所以我们杨、李、魏、陈都是我们的家族，都是巴基大人，而且都是同一辈的兄弟姐妹不一样。你看像这种一出来我就找不到了，所以我们拿少的价值是在哪里？是文化的价值，是民族的价值，是世界的遗产。假如我们这个姓变成我们的族，我们现在都会写了嘛？以前是不会写。以前都慢慢那国民大跟我有啥在，起码会讲话，可是没有字。现在有字，我们变成会全世界的，会合理的，就像我们的跟美国的、跟南太平洋的是都一样。我们现在有字，我们应该开始做什么？把第1分白音了吗？够，已经超过时间了，kemudian buku soal tu di Funga Sisi soalin saya kirimin taku ngasau sanu soal tu parau-rau tu nu kaping kita ini irap soal kami mereka ka sesepat min pusing dah wawa satu nangra acai ke satu arau jima buni baju ta yang mata di masan hadir atau saka karimulan kuninian amar pers kuni angasau hadanah mafana ka toray inay no rakat ta mafana wawa tunini ulu hadanah to tuas
sa nagpagay ni tinangasaw matwat malo sa swalenta tangasa dimi sera danay saka anjaya kiliman da kun matiniaw atat away to kumamafanaay ya wawa no kakaiso haw jima kulira afaki wasanay kunan narahaw atat away kumulo tiswanan saka idinita alimula kuniran haw anak buka sumal tikanan haw ikut din 好，谢谢我们杨仁华教授啊，还有我们的发言人及李金信李老师多少都及阿少bahan kako sa masih kako sa kaya ya sama salat awal pasraan وكفيات بعراء ها بعراء kami ipalala ya pasway si Asal talisakan ko ngalan ng Asal Mira si 在观中张老师八北国中的皮老师哈papangihay si Cao Chiu Lan si Perang Asal Mira si Pasiral minun lumita ulit si Tegay Tosual si 赵万生张义言哈，他是来自台东。是那个关山镇的议员，台东县议员台东县议员谢谢你们大老远的来到这边哈，早上也是从台东这样搭好车。还有一位我们陈博士也从大陆来的是还有陈博士欢迎你也莅临到我们这边的发表好谢谢我们让你张议员是起打后。ngasaw anan ngasaw nila malulang hao ay kasi ilay kung ano ngasaw nila tini pia ho sa kaswa ni bunga 教授isa ni nanay kita utamu hao anan kita miwagwas anan skill ko ngasaw nila dulu sa pabinagwa yung si 张老师ai ho kita ho ini arubian ai ko活动好演示通知总方面我要通知的头目或是我们的主语老师因为在我的科目kemarin disangkai orang rumah Tumakiaw Taraya Alatak Kaulahukan Alatak Tara makanya itu nama asal hananai paturun anak jasuan ni asal ni di laos una sari yang kahadi nanai kuna ngasau ita panganganan kita tu ngasau ita sanai orang dia maharat tengai ana mahalo hati ni kita tu paling tengai ya tikau tu bukan cak alumanai mafu gila itu ngasau ni na uninya anak-anak angasau kahadi mako unpa ia haratan diame uno airang isa angangan kurang sanai gabi 所以哎，上挂壁mana nama ya tu lupa pinau uninya na haratang niam tu ninya ani kingyo tu ninya nanai patani dai tauyen palamitan ta mamanai ko ngangan nomita bolitang nomita sa amisai hamang kahan tu ya posipi anana datang naditirai Ilai yang penting ilai dinacilai ilai sawat ilai salah tengah awal wina awal ayah berasa perlu mak kapai berapa usin pini lah pai cai tak pai cai ini soal berapa pai cai mak tenuk na fufu ni lah ayah nani pusungai berasa perlu mak kalimelan kurang datang unuli tu dunia orang na yang sangat awal kulami kesinadaan awal kulami kurang nuna datang tura nanai atau kita no hati ni sakit awai kami tidak ini nanai patir palumban ta mamanai sanai kurang mahara tengah dia muli ni kaking kyo tu ni anan nanai kita ni ini Taoyuan palamitan ta kuno amis umana hananai pangangan ini sefu 他不是政府不是叫我们改那个原住民的名字吗？
tai ni ayah saya iwama awal ku tai rai di turan ulita mita amangan turanan nanai kitinin tai ngasau numita nak kesu amenta pensi pemmin itu apa sina ho uru anu erang ita turanan soi Thailand tamamanay berapa pangangan kitanan sanay kurharatang kunilian dikingkiw kami ni saharat-haratang kita kitinin ito mo kung kita ni satapang ni sari tungangan nara nga mabanang cara ko ito ay ko tamdaw ita hati di itawin na di umanto ma di umanto kato ko umitaw hati di tisang tan 全国，全国嘛哈，现在就是桃园县人最多嘛，还是我应该好，都会区第一大。都会区的话，我们属林那给他最多的。可是呢，马拉开好法律最大，咱们能打给你，你到我们这个哈拉登弄，你到一啥，桃园那一啥那个米的哈拉登，karena mahan Kiriman kuna lulu tu ada bagi ini tu muka ada kami nisa ni satapang kita ni sub kita ni sarat datang kita masa kita sana ini kurang luntan anai arwah hari ini kumpulan anai kaku masih kaku 27 年 awai kuni tengirai awai kumafana itu ngasau nuran ngangan nara makamang masa tiabo hanila mana nahan tempo to kasi nakadaan ko kamangay tayo kung kuwan hati ni pitirikan nanay kita ipapkaman nita pakapanaan ta mamanay ko lano no nita sanay ko haratang to ni ano sa ni pakanya tolan iyay ta saswalan ta tolan ananay Inacira tarai kami rakat turai tirai sama nai ku rakat nu tirai tolan hokeli sakami adu tolan kungangan nira maka tolai hakia sanai kami jadi syarat datang ora ya tu sama nai pura pinangan tolan han jadi tu yang saudi sepairang hau pacidal kira paswal dunian sama nai ko tolan pagilian raita artinya pra suara ko bayan tu dia pairang sinsi langsung kuli hai ko ano ko tumok no kapunyaro kamu sesuatu sinsi di pinung dan mintaji mengenai sikit tahap malulang. Malulang. Ulang saya, ulang Babasun, anak kesal. Alat terus sekitar nusoni, auto ko matayala itu dari buah pun sana. Tatu nanti di, ayah itu, satu kapabina, tatu satu iram itu nirai, kacangan namiman, sama Moko sa sore ni, saya ka apa hakwa, saya ka lulu. Moko sa sore hau. Saya kapag lurus to no makimale tandaw matanay tandaw magwala mo para saya ka kay tusa ako gumagawa chika ngalatag sanay ko ni ka talung suno haratag na hadili kaga ratat ram sagitay para tayo hanap sa ayaw sa kako ratat sumatukatok to pepe tahaw ho ay
Kesan. Ayo soal lumago. Si pairang kungangan lumago. Tulan ko nyara lumago. Tong siyang tulan sunhaw. Maka mana tulan han kurak tulan ni. Jadi ahoy ufak keruhan ko tulan. Satu ufak roh ko par nyaroan tulan. Bir mari masuk mari tengai bir kur to aturi atur hadir mata ko bayo ko nyaro nya miti hau keng no nyaro tu ne aturan ko nya aturan miti hau katira ya ini tu kalipungan ni kira-kira milicaya umaan mahana ko hatinya kira milicaya kira amisi ambil aturan kuninian oh habis mana masa arum aturan anu hari ko atur ko atur aturan sana cua ko atur para rawai kura bi kaisyak na motora atur sana cua oh ko aturan ko atur oh ya sa tapangan no yo ngangan aturan kaga unya aturan di nilai ko pisalamaan to dia ko kaisyaknya oh tangsang wai tani palaya na itu no isuja kura ya kura tangsang saya kepala kisah nyara kura kikai uya dan